یک جوان ناوین کو به هنر خو درباسی دیروکا موزیکا کردی بوجی دنگبیج رسوی گوپالایه. قلت درجنا كمرها وخاطري مبابق الحزب الله كي مقرها منازل الهاء يدل والقاجا من يهلا مسير يفتر الراس ونقل مالي قندينو قاسن لو ماي مبابق يجلي من الرجل لك أجد هلا يدل خفنا إن الليل مجرم راسي مال حفظة مهد شاب من يمائر بلو يمائر يا أخي يمائر 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 ولو يمائر 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 دنگبیج رسوی گوپالا بجیان و کدا کو دا هنرا کرد ایرو وک ناوکی خودی جیهکی تایبت تی پیشوازی کرن. دکاورن ام به هفره بری خواه بدن کرتا چیروکا وی دنگی نمر. رسو بریا کو جدایک دبه مالباتا وی جبر حرب نوتو سیسیان اکو د نوبر سالا 1877 و 1878 ده د نوبر عثمانی و روسان د قومه ده نچار دمینه ج هریما روانه کوچی هریما ایدرید که. پشتی وی کوچبریا ج کنتارین چیای الگزه برب ایدری رسو وک زاروکه که دمین شر د سالا 1902 ده جدایک دبه. چند سال پشتی جدایکونا وی باوی وی ولو به آرمانجا دبرا خوا پیک بینه جگوند ایدره جاردن دکوه ریا کوچبریه و وی جاره به مالباتا خواره کوچه لگوند گوپالانا ارزرمید که. گوند گوپالانه د دمین پاش ده د جیانا رسو ده گوهرتنین گلک کرینگ پیک بانیا و ناوی خواه بدن ناسنامایا رسو. جوخوا ناوی گوپالان اکو ایرو اموک رسوی گوپالان بناو دکن جی جوی گوندیته. شروج دلسان مهجسان جال عسوان مالا بابم مرمه هجدي نازيرو شبكم نهابنا لبايزه بيش دلسان ذات نما نبارم واي 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 دليل داير مني دليل مرمي رو بفرق ذري حمله ولا ذريه ممارمه خلق الخواف الذي شبك الخمله ذات الشام شبه وزير كوردنا قرب العبيد كلم لي بوكي جعل تجول كل شيء سبيل الدسار ونداخ جلاوي الملاشي برهادك تقود تقريا اسمي بشيخ وينا مقلو شبو شقاوي مسجليا لو لو برايا كاد سرم قولي قريم رسو د تمنی خوین زاروک و جوان ده جبو پشکری بده دبارا مالباتا خواه شوانتیید که. دوان روژین که به سوالان را لخوازای دم در باست که ده رسو هیدی وی دنگ خواهی دلال کفشت که. او ده چوین و حاطنا بر سوالان ده کلامان دستره. بیشتی که دنگی وی هیدی خود ده در رسو دخوازه بهتر لسر کلام گوتنی بسکنه او دوی واری خواه پیش بخه. دوان سالان ده رسو راستی دنگ بیش سینوته. ev naskirin bandoreke erînî li reso dike. Dengbêj sîno duwarê dengbêjî de tiştên ku dizane ji resora parve dike û bi derfetên xwe wî perwerde dike. برال دنیا گونه بلشر قبر دارا گراشر جا خود بگه کلا خوب مالا ندای بگه ندای بگه والا سکین دری حفظ آبادی دی والخدین عقید جنجال حفظ الله شوه دیلا جنازی عقید دار خود میرنجی والا خود را خملان خونه را بسنجا حاشی کشن حاشی مای گرد سرگون کرد بری وادان آنا دول سینا بزنگ زها غزا علمای ناگل جیام مای 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 Kelejana kulamgotinê ya di dilê reso de di demek de wî dixe rêyên gundan, cihên şevbehêrkan. Li aliyekê şivantiya xwe didomîne, li aliyê din gund bi gund digere, di civatan de, di şevbehêrkan de, bi dengê xwe yê xweş kulaman dibêje.
Bi vê yekê ve nav û dengê Reso li herêmê belav dibe û kesên ku dengê wî dibihîzin wî bi navê Resoyê Gopalan pêşwazî dikin. Xwasteka Resoyê Gopalan û lêgerîna wî ya pêşxistina dengbêjiyê piştî çend salan berê Reso dide navçeya Kopa Mûşê gundê Xêrgisê. Li vî gundê Reşo û yek ji dengbêjê navdar ê herêmê Ferzê Milazgirê hevdû nas dikin. Resoyê Gopalan di ferqa pisporiya Ferzê Milazgirê de bû. Ji bo vî jî naxwaze vê firsendê wenda bike û ji Ferzê Milazgirê perwerde dibîne. Hunera Ferzê bandoreke mezin li ya Reso dike. Di vê perwerdeyê de Reso bi taybetî li ser berhemên mîrê dengbêjan Evdalê Zeynikê disekine û kulamên wî dibêje. Bi vê yekê ve êdî Resoyê Gopalan li tevahiya herêmê dibe xwedî nav û dengekî mezin. Resoyê Gopalan piştî ku dengê xwe pêş dixe dibe dengê erdnîgariya xwe. Di kilamên xwe de cih dide şadî, jan, êş û pirsgirêkên gelê xwe. Her wiha xwe ji geşedanên siyasî yên li ser gelê xwe jî dûr naxe. Bi hunera xwe ji pêkhatiyên siyasî re bêdeng namîne û berpirsyartiya xwe ya hunermendiyê bi cih tîne. Ev berpirsyartî di dema serhildana agirî ya 1930 de xwe baştir didedir. Resoyê Gopalan bi nasnameya xwe ya şivan û dengbêjiyê wek şoreşgerekî bi pêşengtiya Îhsan Nûrî Paşa beşdarî serhildana agiriyê dibe. Azabinem yema khuya bakhe var khubli kore hawal diya chibul islami tunina la mina şebab min azal baqi kalam kalam diya khulak bu gidem azal baqi kalam kalam diya khulak أدب خما عبد الله من سماه يروش القاضي بنيا له هذا هذا من شيء رجل يا أبو كذا مثال جسر بالخما ربنا من ماريه للدنيا بنا قلنا بنا شري بنقول ما خالي قل ما قول شيء جاني من ثار ما قل قدي له حفا من لا إله كوشنا عبد الكلام بيجي له حشام تومان Piştî ku serhildana agiriyê bi xwîn têk diçe, Reso neçar dimîne derbasî xaka Rojavayê Kurdistanê dibe.
لبلی لوی دریج رسو ارکا خواه هنرمندی بجهتینه. ده دربار سرهلدان آگریه ده به دهان کلامان دا آفرینه. به یکی و به کلامین خواه سرهلدان آگریه هریم به هریم ده گوتار کرن. کلامویا ویلو دوی واری برهمویا هری نافداره. دوی کلامه ده رسو شرط و مرجن سرهلدانه لدیجی ایریشان سکن شورشگران تین زمان. ده دربار سرهلدان آگریه ده دانه نویسکی آن هاتن وندا کرن، آنجی هاتن برواجی کرن. لیبل امدکارم ببیجم کو اف کلامین رسوی گوپالان اینکو ده دربار سرهلدان ده آنی زمان وک دانه دفکی راستیا سرهلدان آگریه حیا و روژ آنی و پارست. دوربینا بال شمدان بوماغه خلاص کردی کمال گران رفت خشیل ما ضابط جه بتینی کو باشه و دل چرخه خلاص کرد گنه ده تعبه کودی کلفت دیوال رجیب سریج باشان جنده ما بگرد جرجره خیف بگرد بر قولو جا قرقلی سیدا به نواد مزوقی و بسین حیات لبوری خلو ویلا 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 آخ ویلا 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 لازمای دنیا پشتی دمین لخکا روژاوای کردستان حسرت ولات دل رسو دا کرد به و رسو لگل خطرایان بری خود دا باکور. دما بری خود دا خاکا خواه ایدی هر کس وی ناز دکه و دخوازه وی دنگی وی دلال گوتار بکه. لهمبری وی داخوازه گل رسو گاف پاشوا ناویجه و ایدی وک دنگ بیجه کی گل گند بگند باجار بو باجار دگره و هنر آخوا بگل را پاروت که. ناو دنگی وی لتواهی باجارین کرد ده تیناس کرن. تیوی دنگ بیجم کرد لهمبری هنراوی به هسته که ریحوالتی ریز دگرن. یک جوان ناوان جی دنگ بیج نافدار شاکرو بو. پشتی که دنگ بیج رسو بری خود ده هریم سرحده دنگ بیج شاکرو خودگیهی نوی و دخوازج رسو پرورده ببینه. رسوی گوپالان وی داخواز شاکرو رد ناکه و تایبتین هنر آخواه وک ماموسته کی جه شاکرو را پرورد که. بویه که و لگل ناسنامه خواه شوان دنگبیجی و شورشگریه وک ماموسته شاکرو جی درباسی دیروکه هنره کرد به. أوقاس القريامة تنذر مشترد كسر نبيل الدنيا أذهب خلما بيها تزرام في البيت تتمام زرام مميز سمايت سلبيجة تزرام مميز سمايت جلمالي قندنا براد دلي مريابة الباية بخير بيك بمنادم مالا برايك بقرب برب الدنيا توبة رسوی گوپالان حیا سالا 1976 هریما سرحده یک بی یک دگره و کلام خواه هنر آخوا پیشکشی گلد که. ده سالا 1976 ده جه سرحده کوچی باجار مانیسایت که. لیبلی تنی 4 سالان دکاره لور بمینه. روژه کی به حسرت ولات خواه دست خواه ده برگوه خواه و کلامه کی ده سوج دلورینه. لیبلی جیران نوی این کج دنگ بیجی فهم ناکن دما دنگ رسو ده بهیسن لهمبری کلاماوی عاجز دبن. رسو وی هلوسته وک نریزگرتنا لدیجی دنگ بیجی دبینه و لسرویه که بریار دده وگره خاکا کردستانه.
Piştî 4 salan ji Manîsayê vedigere welat gundê Pag a navçeya Kopa Mûşê. ذل بخمه بحجة بني دار ذل بكل لا 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 قول لا قول نزال فلق شران من هاجر جبل خافض من الاخو الباكر هاجر ماجري دلدي بابا ولد صار الماجري ما بقر يا ماجري بالا خم له هجر ماجري حركت بهار بره خود ولا نظام بشي مشمال دي حواله مخوار که کودا گنول ولا تشرحده بدون مرجع ولسويرك بشار جرا بدون مرجع كر فرق ما تبشب درات بارا خود بار وقت اقول سرحد دلال يدل فياد لاقي بالكيوم سير بكل النقش ماجري هشر ماجري که جب دست اقول سرحد تورنا مالا عمر جاهل مالا در احضار رمو سورگی رمو کاتولیکا پشا کرده به فارسی پوزه خزنشگیری فبو کزم گلی را بدو کارگن هم لخو مارکه رسو vedigera xaka welatê xwe lê êdî newek resoyê berê ye. Êdî sal derbas bûne, emir pîr bûye û resoyê gopalan hatiye ber bi dawiya çîroka xwe. Li gel vê rastiyê jî reso bi emrê xwe yê pîr di şevbêhêrkan de cih digire, kulaman dibêje. Lêbelê ew rastiya ku wê tevahiya mirovahiyê bijî, xwenîşanê resoyê gopalan jî dide. Di sala 1983 de reso ji carekî ve nexweş dikeve û radikin nexweşxwaneyekên Enqerê. Lêbelê êdî dema xwetirxwastinê hatibû. Resoyê gopalan 81 saliya emrê xwe de li wê nexweşxwaneya Enqerê jiyana xwe ji dest dide. Piştî ku diçe ser dilûvaniya xwe li gundê Pagê tê definkirin. شروع جل سالم هجي سالم جال عسوان مالا بام مرمى هجي واجي لو شبكم نهابنا لبايجه بيش جل سالم ذاتنا ما لبالم دليل داير من دليل مرمى يروم يفرق دل حمله ولا دار زريا مرمى خلق الخواف الذي شبك الخمله ذات الدرشام شبه وزير كوردنا قرب العبيد كلام لي بوكي جعل تدجل